Gikundi kia mbeo imbithi MERU na rietwa Youth Against Drug Abuse nigitirimanite na nduke imbithi nikenda kumatara muntu megi utumiri na uthukangia wa ndawa cia kurebia. Gikundi iki ona nikithiritwe ikiriunga ikibandaga miti nikenda kumenyera riera na kiririkania nduke ino imbithi buria ndawa ino cia kurebia ciurite na engi mamo na kithegia kuthukangia micii emingi. Kuguru goko nene mono riria tukuraunch program ya yanda Youth Against Drug Abuse na tutikoraunch yake program ya Youth Against Drug Abuse, lakini itokwariria uria youth agachinja maisha yawe na runya tukwanda miti an indicator ya kuonania we are environmental sensitive. Ito kwa nenya kuchange environment yetu. Ni madhara mengi sana madawa yanaleta katika mtu mchanga, katika maisha ya mtu. Addiction ni ugonjwa ambao unakula akili kabisa, na hakuna dawa unaweza sema ya kwamba itaacha mtu akili yake ikiwa venye ilikuwa. Iwe ni pombe, na sana sana pombe ni mbaya kwa sababu inapatikana. Ningwa ndambiriria antu au, lakini kora mwathani bwa kana ntono mbere kundita nikyo ntondagire na judi ya kwithira tugita na mayouth urabomba tuga prevention is better than cure. Uratumba kurigiria mbere batatonya kindawa cia MBOGITA ndene buru. So naru antu kwenda tuko twene gitarira aratwethirwa twambiritie mubango jo 2023 jo tukuga event retore event ni Choose Life 2023 kana thuro otoro mwaka jwa 2023 na kinya ciari kubaimisha baitane na babwega kenda bomba kumanukia na ndawa cia kurebia iria cienyangitie baba inge mathuganio na ciora bioneki. So inkuga ibwega no ntuba guteithia vijana kugaruka na gukara bwega. Wametufunza kuhusu drug abuse, wametufunza venye tunaweza avoid about drugs. Tena tumejua vile tunaweza kusaidia youth wenzetu kutoka huko kwenye miadharati ili tuweze kukuza generation yetu. I thank you guys for what you have done. I'm very much humbled kwa shukuru sababu ya what you have seen. It's good to come and teach us what's good and what's bad. By the way, mtu huwa anajikosoa akiambiwa maybe what you have been doing has never been good, but today so that because we will be taught tutajua nini yenye inatufaa.